Kigali ko barino goichano kone kubwatikana ibanda byabo konyara gutagurwe mambi ya rero korengana nabonchiri yabo niko batebere buna ni gobano banyarira sare nene asekerenga buna mbaikirane tigwa soko manyugwango chigotagirira bale bibande byo nabo niko banyarira ko buli mugabano we county ya Kisii Police Mbarati ko neke munanga sona nagati unenchire mu yoko nyara ko bakonya gwekirania emirimo yabo ya kirarituko magega yo gutagurira basi bagwekiranira bonchiri bwabo buna tokumanyugwa asenchira yoboime. Imambia ya lero ensemo ya daraja moja imeyomuchi obosongo. Abasaya bange nigo barengenekerero maega yo gutaguro kwebibanda atse konya bakwerigeria gwetera ogosibya Kigali amone chipigipigi. Iyo erenchire yemo yabo yo kwenyorerengeria ya kirarituko. Nimekuwa nikifanya hapa car wash. So leo asubuhi tumeamka kawaida kufungua kazi. Na vile mnaona ni hivi tu kuko tumeamka tu abruptly. Wamekuja wakasema wanafaa kubomoa car wash. Mnifaka timbo atigenda yonse. Abande mbartora abasaba ketubwata baka bana to korigeri. Ngai bono lerenga kimwa ngai ngonyoro mugati ngai kote yomo. Nimeamka leo asubuhi nimekuja kazi as usual. So kufika napata watu washaanza kubomoa. So nimeshangaa like ikibomolewa sisi kama vijana tunaenda wapi? Kwa tunaambiwa kazi iko. So hii ndio kazi tumekuwa tukijitegemea. Maiga yoko egwa orobotinga no kwagachwa bujia we parajensemeywe. Nigo baruo kobolia wokunyurwa chinga kyo wagachobwe borabe bogochaka. Indonesi youths manikonya dolensa. Ega asibuna ya tenenire iga ama bagaye para buna gocha koba indu toko babatanga nikoba saindi gali gasi. Abantu bande bamanya kubwati bakabere bakogere gasi ito ya tenenire. Gusangane getaseni Kyandizi TV niga basaya bubaerera buna. Yenero enchira yabo yoka yokorenda chiamate chiabo bono tibali na maega gosebosyo ase baragende. Yaboni gato bwate kadrajamo pressure ka wash te yonga itogoji. Gavana wote chibase chika sinchiro vijana tokore gas te ground basaliri ngai togochi mambyo bokima ngai tokorusi ndobwata barua ire oroche basaliri kiregen. Asa kijana kama mimi daily nimekuwa nikitegemea hapa car wash. Napata hiyo shilingi 10, napata sabuni, nguo ya kuvaa. Sasa ya hakuna. Sasa anauliza serikali, sasa tutaenda wapi si vijana? Tukiandamana ndio hiyo. Itakuwa tena maneno. Sasa sisi tunataka tu government tuangalie sisi kama vijana wa car wash. Angalia. Mwa msieto sentronga yole buna bana to otora kibiti togochi. Bagambi mbayo. Vijana tuumire, maambi mo toko andamano muoga. Sisi tutaenda wapi? Tukiandamana ndio hiyo watu tunaanza kupigwa hapa marisao, naambiwa Gen Z tumeharibika. Hakuna kuharibika, tunaandamana kwa kitu iko. Sasa ona hapa, angalia venye vitu zimeharibiwa. Sisi tutakula aje? Tunalipa aje rent? Komenta nayo ni igo baba bakomochia serikali asuko batagulia ebibande byo. Batarikoena no roboti gose notice eri banyare kwyarigania banganye gochioro wao. Bono enjera bacha ntuwe bangete bacha lioka. Bone kereke bachira ko leme pale batosaririe gasia. Ndobu atibo be gasi ke okorwa se nje ito ya Kenya. Lakini ekereke bachire bagitumeke karokyo korosie para. Egere tonyora ama bagaye gasi. Mimi niko kazi. Sasa hata notice hata hatujui. Tumeona tu watu wameanza kubomoa from nowhere. Chinga kibono batigaira seroro nigo baboliria serikali enyare ko ire gitambukiro kyobwango enyare ko baligeria sangao banyare ko gendera no bonchururi obwe elio banyare gwetanga no gwesoania kwa gukora obosalia. Information kwa national government. Enyewe tumebaki bila kazi. Tuko na kilio. Sisi ni watu tuko na mafamilia tunalisha. So kazi yetu imesimama. Tafadhali. Tutafutie mahali saa hii tunalisha familia, tuko na watoto, tunafunza watoto. Ninko ripoti ligetaseni kia unambeja mo Kyandizi TV kuruchinse mechiga chia daraja moja imeje kaunti ya Kisii iletaliana ngoro kwa Dipon Asanya. Biya muno muri keto